some many things must be made by hand making, handcraft making. Yeah, you can come and see how the hand is yeah, the beat, yeah, is the beat. Yes, I can see that. This is Der er nogen, der ligger både 40 og 45 og $1,000 for i den prisklasse. Det er slet ikke et problem. Det spørgsmål så, hvilken karakter de skal have, de her dekorationer. Altså, hvilken kaliber og værdi skal de have. How long time does it take to make an art? Depending on some one just only 2 days, but some one maybe needs 1 month. Ja. Og produktionstiden siger, den kan svinge fra, jamen, en ganske enkel og simpel armjack, det er 2 dage, men det kan også tage op til 1 måned og involvere op til flere forskellige medarbejdere. Những cái này mất khoảng lâu thứ hai nữa, cái nhà này mất khoảng bao lâu xong? That's right, that's what we need. Altså den, som dronning Margrethe er på, den tog 1 måned, den lyserøde heroppe med. Did you want this kind of design, or was it made already with the design? No, we not. I mean, just we just go for only one. Yeah. But did she wish this kind, or you told her what to do? Or when you made the outline, did she want this kind of design, or was it the outline? Og så tror jeg, vi lever med at vende med, I siger, kjoler. Men det er jo i princippet meget på. It's very beautiful. Og I kan gå over, vi skal ned under os, og blandt andet de der mønstre, som var på dronningens, det har haft overskud til at gå ud til nogle af de landsbyer, hvor børn de er handicappede, efter de har fået det gift i kroppen, eller deres forældre har fået det, så får de det i kroppen efterfølgende. Og så går han ud, og så beder han dem om at tegne en tegning. Og beder dem om, at i nogle af de her, der har gjort det i en årrække, der beder han sådan 300.000 tegninger, der kommer ind. Sådan 1.000 tegninger, der kommer ind. Og så koger han det ned til 30, der bliver så udvalgt. Og så skal de fortælle om deres billeder og dem selv. Og de får sådan en lille uddannelse på en skolegang omkring kunst. Og så bliver deres tegning overført 100% direkte til afklares for børn. Så han bruger en del af sin formel, kan man sige, til at gøre noget for de her børn, fordi som man siger, der er ikke nogen til at hjælpe det videre. Og så kan han bruge det sit overskud, sin økonomi, og så give dem noget uddannelse. So we and for other people, we decide for the normal people. Also we decide for very special people like VIPs. I mean, yeah. I mean, 2 years ago, I mean, Queen and Princess, Denmark, they visit here, and already, to Ao Giai. And now we make the pattern, exactly, what we did in the outset, and later we will see that. Det er sådan, at dronning Margrethe har også været her, da vi var her sidst, og det var det for et par år siden. Og alt i alt, som jeg forstod det, så har han købt 5 afdjør fra hos Sigurd. Da hun var her sidst, opholdt hun sig og var sammen med ham. Hun er også kunstinteresseret, det er godt.